ngewe ndabivuga nk'umukunzi wa APR ntago mbivuga nk'umufana burya nubwo turi abakunzi ariko tujye tuba n'abasiporutifu ntabwo ikipe twabonye tuboneye hano kuri stade Umuganda na Etincelle twabonye umupira iteye burya ni bya bindi bavuga ngo urakina ariko nyura amanota 3 ariko turebye tactique zaziri mu kibuga Etincelle niyo yakinye ntabwo twatsinda Aigle du Congo turi gukina gutya ntabwo byakunda nta mayeri y'umutoza ntayo ni bya bindi ariko twebwe nk'abakunzi ba APR tugeraho hari aho tugera tukanenga n'abayobozi uriya mutoza ni iki bagendeyeho. Turavugana n'umufana wa APR turavugana nande yaturutse Manirankunda Jean Claude aka APR FC ndi umukunzi wa APR naturutse mu Bigogwa akarere ka Nyabihu nje ntabwo ndi umufana ndi umukunzi naje kureba ikipe yanjye aho yajya hose mfite ubushobozi bwo kwagera ngerayo. Ukurikije uko ubonye uyu mukino ku ikipe yawe so umukino wa mbere uyirebye live kuva uyu mwaka w'imikino watangira muri uyu mwaka ntago uyu mwaka turi gutangira na pre-season niho wa mbere yindi nayireberaga kuri ekara cyangwa se n'imikino ya championnat njye nyikurikirana cyane. APR uyibonye gute? Uburyo nyibonye nani ya yindi y'umwaka ushize. Gute? Ni equipe twabonye idafite ubushake nta physique nta mitoreze mu yandi magambo ifite. Ni equipe ubona ko kubakinyi ku ruhande rwabo ni beza ariko noneho bwa buhanga bw'umukoce bwa gufata bwa buhanga bw'abakinyi ngo abuhuze butanga umusaruro ntabwo. Aho rero tuhabona ikibazo igihe cyose ubona iri gukina ubona ubuhanga bw'abakinyi ariko ubuhanga bw'umutoza ukabubura. Buryo impinduka mwifuza muri APR arizi twasabye abayobozi ba APR kugira ngo batuzanire abakoca beza kubera ko nta koca wa physique dufite ntawe pe ushaka uwa physique ukamubura uruhari rwiwe ukarubura ugashaka ubw'umutoza mukuru nabwo ukabubura. Ni equipe ubona utamenya ngo tactique yayo ni yihe. Twasaba ubuyobozi rero kugira ngo buduhe umutoza mwiza kubera ko bitagenze bityo ngo bazana umutoza mwiza ikipe y'umwaka ushize mbivuze nk'umukunzi wa APR ikipe y'umwaka ushize ni nayo yaboneka muri uyu mwaka kubera ko niba tuvuga ko turi kwitegura Aigle Noir mu marushanwa nyafrika Aigle du Congo sorry mu mbabare ne Aigle du Congo ntabwo Aigle du Congo twayitsinda turi gukina ibintu bimeze gutya nibi twakinye mu nkera y'abahizi ngo arimo aritegura ni pre-season twinjira muri zirige nabwo bigenda gutyo twinziye muri championnat umwaka urangiye ari uko bimeze none dutangiye nabwo dukinye Sekafa dukubiswe ibitego 5 na Gor Mahia izindi match zakurikiyeho za Vipers wabonye ko ari ubwitange bw'abakinyi ariko washakaga ubuhanga bw'umutozo ukabubura uburyo mutizeye kuzarenga amajonjora mukajya mu matsinda ya CAF Champions League gukurikije ikipe wabonye twabonye ikipe abanjemo bageze barahindura bazana indi 11 ariko warebaga iburyo bakina ni bimwe aho byageze bagakinisha abadefenseri babiri nyuma ugashaka amatactique iri gukina ukayabura nta mayeri y'umutoza ntayo ni bya bindi ariko twebwe nk'abakunzi ba APR tugeraho hari aho tugera tukanenga n'abayobozi uriya mutoza ni iki bagendeyeho